Keblay pikin nang pet barok buat kumju iki subscriber. Dia mentah kendet nginya pai cakap kubar keblami na pok jalacarkan kebadan pok kari India ke jongi. Laang ba min sisa jan kebadai ka arpun retorik ubnai Desember usnam arajar arpau. Wei ubri ubakartang ugotam prasad mahatu. Ubal life sans nam karta ubal badai na ketika jalacarkan. Ulak siap iwe ikun jong u badai ikun kentai badang hisnam sitang. Ulak siap kadai hadin ba utai ubri sim lakwa baka lak cu kan yok kun kentai. Bat kat kum ko kubar bala yolum lai thu ba une ubri bala life sans nam karta udai ubri uba dikiat bah bal ong ruba man ka por ju pendik ha yeng asam jong katai ka long yeng ha katai ka jela charkan. Ba une ubri menta ka lak cu kla dep aikes bat lasha kem no une ubri. Ba une ubri menta ula dan ha ka thanat ha katai ka jela charkan. Bat ki pulet cakap tiga jelacarkan kila IFIR yunu brio bat kila pengar wah kendon cakap jingpen sistem ya ki beri ki bapen ken ya ka an cakap sarkar India kalak cune brio ka kertang ka Babita Devi bat kila itu ru bakila thok na du usnam arjar khatsa bakila dan kun ru kumba arngut bat hadin malayu abiang sa ini we kun ken thaipat utai ulak sim sautanat ya katai ka langi bat akan ka video bat penyi iba kumno ite iskai isyat dan ipen kulmar kle ya utai using ubatmu ban bam yai palau makani jingjia kala jia hapo ka national park ka badan hapo South Africa. Te takane video mentaka janmit ni sa isyam yang pat hakawe ka video ka ban sawan.